Il y a des problèmes de millions. Donc, je vous ai 70, je vous ai 150, dans la table, et quelqu'un qui consommeur, si la semaine, je vous amène à par rapport à la charia. Inch'Allah. Je vais vous dire, parce que c'est un problème, c'est. Inch'Allah. À la fin des machines imprimantes. Et nous, quand on a fait un supermarché, on a des munasabati zangu mwanzo isashe uye les zinadama alafu mwa Agwan Shahin alafu inde dalili yao na logo la mona anamwese na shango ko sababu leo kwa hizo tukufu sina ngao ni hadi directeur ya wa agence ou alors les éditions de gouvernement de changer le cadre de hiyo da jino za plastiki zile hadi nous defenyo avant capacité ngio sisi ndio na sharia mana ratush tanziani sinuka katonda sharia nzia ibanga ndio mbemba kene mnasashe wahe ya temba fiaha ya temba nyama kala uloshindo alafu ije nabo katina ngozimba shabatsa zinu zipatani ndio ndoshinda tuweze sashe kutajua komo usiku wakati wa mimi ukazi wa suivi et comme on a capacité à 7200 par heure. Par heure. Je vais mettre comme on voit tu me dis on fait ça 1000 sachets par jour, je pense pas. Donc si alors de la tâche indienne. Inch'Allah. Ça veut dire que on peut faire de ça. Alors para les machines qui seront pour le moment c'est là il y a des processus. Ou pour le directeur, il est étapement. Il y a le roulant, il faut le vendre, il y a un nongoa. Et c'est nongoa où il faut oda. Et moi, je dis, oui, on doit faire ça, c'est ça où il remane. Et voilà, le fumo au bavuni. Et voilà, le fumo de côté à Boduna, na bonzi, et voilà, ça abua ou muntu atokoti yomuntu ya ezendala abonge biro kalma ekakumsana nte itokolo ka sachet maswala ndio ndio tunataka kabla wala nao sasa mimi namsoka wale ile jimbo la emergence la emergence ndio hii ya kene fikra ya itenziani ya serikali wa mhimili jansi mpaka ukaenda wakati serikali wajibu hutenga unike kaboba ununua sasa kabaza hapo harma mpezo wa macho wakawa ngejusaidia nchi kamili ndizo yafanya haonekanga wa hanbobira na ni sharia shabotewa harumia kidia baheme jansi na yeye nshebe waze wala kwa kulizema kombora sai emergency sai I wish you Hoje eu já farmácia já não só a mexabula. Para fazer beleza de isso acabou tendo já não tendo nada bem. Dari tuanza rejue shisimusha. Assalamu alaikum. Ni ukora Abubakar Muhammad Ahmad Amangari bashirunu zahani latije sifanya masomo yangu wanze halumenti ya Suda sifanya pharmacy na physics medicali na MBA alibimana bangu na bac plus 7 alafu tija zangu hunu Komor tija sipahonde shabaha yufanya reproduce zinu sac zilo biodegradable alafu randisa ze haziza hapo abonga rombongo Mwenyezi Mungu ya rasuli sheka wazee wali himilia wali sedia lusoka handani ngambushko kenu khair wakapo muratu mkauja paro ufanywa ndongo ushahena ndongo sukore ngabonze rija leo handani msabanga mi wamando she komurisi ali swali wakai production yende doshende yende sensi o uson yende yamando e abilinga mparo mazababi wandwaro harumwe sektor ya publiki wandwadi harumwe sektor privé kwa kahundi hogulwe maisha shahar ma secteur public yo deje sai bazi ha shigiri fi mzima ministry wa mzima
chez secteur privé ile ndio vierge ndio problema sababu pia wangoa hansi wa Faransa hawa serikali wangoa de litahe maisha hunungi ho maisha rahana bonze rahana kwa serikalini yonde janibo ya handani ko presenter societe ngwena mahami ngapi ranzi wabo ewa societe hatu yenu kagatimi zimemsi simwa raha wanunga si haruma au maroni karanzori nyogore inshallah haruma mwezi wa janvier eke serikali wa risaidia yondo msaidizi mfumo kaptwanda rone plastic haruma ensinu yefasiri ndeni winikao waziri ushilani hone environnement haruma daholinu leo ewa sedil waziri ho kaya rizuru hunuleo ndio nafasiri nzima mkuu nando kaya yajia onekanga mwana mkomo rudodwa yafaneza ngozini watina manjenieri mashinwa au walabonze nende handani ya biliende mwini ya environment ya jea oneka vanuze haziye zende lombio nizo ngabo wanazija na wakomori wadoshinda wazifanya yabo tikojani mwene seka zinuti ala halele zinti dream sama ongereza dongo hamba shazi deshansa ndizo ndongo zilore yelizi falisha uzikomeleshe hao yabo tikojani mwene seili ana company ni shidena asulu over mimi nanzo riwasuli inshallah wasia ndini wajanzau nike wala wakomoro mbala malaka wala jundao holiho dezi kao wazibu wazi sawa tibaitsina kwamba ufanya ndongoza usu farmasi no tsawo jaunja ndongoza u fabrique sashi ewa baiba mimi tifanya na bac plus 5 ya farmasi na bac plus 5 ya physique médicale na master corporate MBA master business administration ya boti dodwane del maruf si dodwane de hena farmasi de na déposer dossier za hanguni rengwa hazini sha emanena ko jeni fani ansono nesema bani hangu na neshi wangu kaya vanu msomo si de certificat wa ulonizo sha msomo inu Mwenyezi Mungu akoje utia akili ili uangalova hanu walo vidi unjia utahe emesha wane emergency dunga mamede heli sedil waziri ya rongo havala dei wanu longo sidoka uja kufanya farmasi uja kutu kunda hazo dahobino hospitali kudamba hari wanu kabati hazi mimi tifanya farmasi fanya physique médicale mina MBA yo diplôme ko har mashababi jamina bidinji dusize makorno ndio kaya no mdu jamike destek ngoje no fanya sashe sheko bidini del marfilo ndo vemna kota ndamba docteur shati jana tidosana ni parema za babi pia ka na riji harme sector privé kabaja ya hazindi ya heya wizi hamuso omjo wa ministry hunwa unikatmaindi anikatoma kango ndo ya tower nguleo kabanoni ha plastic yabo hedi mbalona mbaru ya kaya wahia yeha na subuteni ambeka ndi tembo lodele kalima yani kalo kaya ranguleo soi dhamana wahia agence akaba hazi jishila wae mimi timnikatoma mbili timnikatoma ya hepri kena katu serikali mwadona akompanye sashe kanu bambilo kange mastanja bonti jura ya vili kabano poroja rupture ya crise yo kanga bo problem ya sashi hokezi machine zatu zonga zito 7205 par heure ya bonga mniko kama yokaya anfere yoka kabate sasho shingoni abole ale londi bikansali lihisa ibila ngale paji zingo jina rangale longo zingo jina identi do duha yende usoni inshallah raba bwana mudiri jumla ushanoni agence ya ushanani majaya hudwana na waziri usulihaniho ni environnement wasuli harma edaho linu kawo mlejana tsoi ajitolea ili atuweze sashe za plastiki jangari juwe hena mlekao ndu waonaze nongo netwama yao nikao shababi amando hii nana emabani hahe ulateze sashe za plastiki andani do shukuria Abubakar rangu initiative kuika odi irenga ino ukali ntoro moku ikao rikanido sonsipia wa Komoro ukae kale beshira inglo jema ngamweshilia ya ukanarangu 2017 wavote walua yaka interdise ye production de commercialisation et importation ya hizi sachets plastique non biodégradable ukawa ya plastique biodégradable shaiza kauzilwa de non biodégradable haizo rikanalo toramu la utia yeluayo nziani hasibabu na bakaka wajaka alternative zinroji zabuka eleo ekarzia ze sachets zinu imaudwe mkomori mjurumia hindi
auka objectif ya uzia hiyo tidokaya wandu atabisho wa Komori sha indirectement ngatabisha wa Komori haukaze plastiki zinu ngaze dhuru ulanga wa hatu bekar dhuru ulanga yabanga dhuru tena ulamuyeshi wa kihatu sisi wanadamu haukaya zisashe zila ngaziminyao ye bahari ngaziminyao na zamba yabaka hizo zimenya abo sisi wasikati security si wanadamu shahaba hayunu rijari parisa garanti tainu ya himanya sa Abubakar ka ngarjo mshukuri ya tena encore une fois yakaya harnika tomanya yakana ikazi sashe plastiki zinu kazi tizibonti juvani ye mjo shinda ya renge garan yakana haina quantité du kautsara rangu ngazija rangu nzuani rangu mali bal hata wonze ikayango na besoin gujojozi to wonze hena mnaikao ya dhumaniu ye production hai akanga rjo hamba 7200 par heure na bosi kuri hana 24 heures yabana tu hanti ke machine ijoshina ifan 5 heures de temps za ufanya hazi imagine 7200 fois 5 heures de temps et quantité ya hizi mikoba inu pia donc yabanga aminiu yakana ngujoshinda ya renge yaborangu leo ngarinda ora tenziani shila sharia ikao shikashitidwa nziani hambidi au kaya ngasina muda banu wa kumuru ngojua yakana hulala douane zisashe plastique non biodégradable zizilo yabanga daura tie mvu ulamzio wa ukana kabati namna yokazi sashe plastiki zirua zinji harme territoire ya Komori shanana tena yelua yihansi ukana ngasdozilwa tena hata umsirukile mwenziani yabanga karna hamba muda banu shanga daura towe ngodingo hizi sharia shauka abantu na muda kadha katusaharione zenongo hizo a partir ya ho muda huo haina mrujo hundihana nesashe hunziani au hundihani yehuza non seulement yakana ngujobo hayo yende adoturizewa shangu jode mwana la mandatse yende namna ilwa ya hamba yuwa ifanya tindasi shayu ifanya assemblée ivotewa à l'assemblée ya haina mkomori ngila dimu ya dunge ishariansho ya bana dora toeze ishari arrêté na naze décret za ufixe ze amende za haina mbikao dujokana nguzungulio niyo bo importe yo ekai wasuli hola douane ngejozilo yapo yaremwela manda ekaizilo yapo tena shana na tena kanguzungulio no nziani ngejorema yabo dokaya ngaripara wala wandu ikao dokuzungulia nezisashe plastic honziani wadojua wajebana bangasi zahani anfasi metera ya zahani banu ngujo parisa ye vale hamba henry na Nouvelle Comoros voilà donc ngujo hujabanu ngujo hula haina quantité de kohitsa ya baba hainu nwazie hodo henda orenga ze plastiki we kazama ba wajozungulo nze nwato jabanu waje wazihule gujo mtsina hamba privana mana mimitide na mimitide mwenye entreprise sheka wajabanu ngar aminiu ya ukaya zinu ngasfa rahisi rahanize plastiki na mnazifa humonziani haba ukaya juzi tikahula mfi vala café du port tamilo sachet ya plastiki ila tikahula haral mungu mira ni TMF inu kena kuham jumarashiri yabanga mparo wala wandu rangu le mabahazasi rangu do wandu wafanya we majlisi rangu do wandu haina activite mralo niyo mndu ya jedzahani ya jia hule zisashe zinu mimi personnellement tika feeling zangu ha Dar es Salaam mana mizio na nadi mu majlisini shazino wandu wengi wazihulao shama asafi shadid wandu raha kwa jaka ujua ukazinga sifanyo ngazi jabana ya babanga parao haina mndu ya jedzahani vano afasi le terrain ngujo jahanla tije ngujo hula izi sashe zinu ngar aminu ka haina mna ikaude ya johi hula hunu kana hui huza mjumara shirin yabo yode deno ikau tika hanzani paro wandu surtout rijua karangule horizamba ovan karjamba ranguleo haina mrujo parsoni sashe ngujo remgala manda shanga daura fanye ye text rihenso muda ukahaina wakati mrujo parsoni yo ya baba hainu ngari parao wala wahula uheze mgomira sashe plastic wahula uheze rashirini sashe plastic zinu ngazijisao ngizo presentable ngazifao hebe iyo kero anwaje hunu aje wahulu وجسامي بانك سؤال لانجا نابو ديريكتور ابو يارون واك جكابي روسي سؤال بدو رباي شا فكره لا جابانو باهاينو او كا مينستر هاجابانو كبدي وافanywa ese kujafanyishia problem za mwenje eze problems ngozi fikira namnaje ewa ze problem za mwenje hizo banoga sina group ijao kasina system kanga doko kaza mapana solaire yabo haruma ulava na janvier inshallah kabano ko ka problem ya crise yoka hari lo monjo rengwa abode manga sufa na production ngami sulkara ngwe mezisite na bakari bu societe hata na leo kabada paro client abantu ya hondale kalima la kabati na yende ndongo ya hadana sana fikre projet inu ni fikire
dile kalima lo kayan si pamambaklinya uka kabas inshallah. Okay, marhaba menshi.